जों रंकट गणेशपुर गामियाव जोंनि खोला सोनाब ओनसोलनि गासै ब्रह्म धर्म सिबिसुला रायजो राजाखौ लानानै जों 79थि बोसोरसालि पवित्र माघी पुर्णिमा सान फालिनो आखाइ लादों। बे सान फालिनायाव जों सानथामनि हाबाफारि लादोंमोन। जों दिनै जोंनि गिबि साना मैयानो जानानै थांदों आरो बे गिबि सानाव जों मांगलिक जयग'जों लोगोसे गंसे आफाद खुंदों। बे आफादखौ सामलायदोंमोन जोंनिनो ओनसोलनि आफादगिरि तरुन चन्द्र ब्रह्म बिथाङा। दा दिनै जों नैथि सान हिसाबै फुंनि हाबाफारियाव अखन्द यज्ञखौ जों होनाय जादों। अखन्द यज्ञ होखांनायनि लोगो लोगोनो जों शास्त्र पाठ धोरोम बिजाब फरायनाय हाबाफारि आखायाव लादों आरो लोगोसे बे शास्त्र पाठ धोरोम बिजाब फरायनायनि उनावनो जोंनि आइजो माहारिफ्रा नाम कीर्तन गायदों आरो बे नाम कीर्तन गायखांनायनि उनावनो सम जानाय लोगो लोगो जोंहा गेवलां मेल दङमोन। बे गेवलां मेलावबो जोंहा मुरिगावनिफ्राय आलासि लिंनाय दंमोन, बिथांमोनाबो सफैदों आरो दा जों बे गेवलां मेलखौबो खुंनो लाबाय बा खुंबाय। आरो लोगोसे आं बेखौनो गोजोननाय मोनदों जे गुबुन गुबुन बोसोरनि बादिनिख्रुइ देग्लायनि बोसोराव गोबां जोंनि धोरोम भक्त बाबा आइमोना नुजाथिफैनो हादों, गोजोननाय मोनदों, साबायखर होबाय बिथांमोनखौबो। जोंनि जा बे माघी पुर्णिमा फालिनाय फोरबो, बे फोरबोखौ जों गाहामनो सालायलांनो हादों होननानै आं हमना लादों। आरो आं मोनसे खावलायनो लुबैयो, जोंनि ओनसोलनि गासै सोलोंथाइ गोरों गियानि गुनि सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोरा बा सेंग्रा सिख्लाफोरा फैनानै जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैनांगोन। नङाबा जों जोंनि धोरोमखौ फोसावनायाव एसे बेरेखा जानाय बायदि मोनो। ओंखायनो गासै गुनि गियानि एबा सोलोंथाइ गोनां सेंग्रा सिख्लाफोराबो फैनो नांगोन, जों बेखौनो हास्थायो। आरो जों फैबाय थानाय बोसोरावबो बे माघी पुर्णिमाखौ जोंनि ओनसोलनिनो दिघलिपार गामियाव जों खुंनो थाग थिग खालामनाय जाखाबाय। फैनाय बोसोराव दिघलिपार गामियाव जागोन। 80थि बोसोरनि बे बोसोरसालि माघी पुर्णिमाखौ फालिनाय जागोन। गोजोन्थों। रंकट गणेशपुर गाँवत माघी पुर्णिमार उपलक्षे दक्षिण पश्चिम सनातन ब्रह्म समाजर प्रचार समितिर হৈ मैं कब विचारों जे আজি बहुत এই माघी पूर्णिमात বিভিন্ন गाँवर পৰা মানুহ সমাগম হৈছে। এই সমাগম দেখি আমি নথৈ আনন্দিত। ইয়াত ক'ব লগা এটাই কথা যে আমি এইখন গাঁৱত মাত্ৰ 10 ঘৰ আছোঁ। এই 10 ঘৰে যিখিনি কৰিব কৰিছোঁ। বহুত আমি আশা কৰিছিলোঁ ইয়াৰ পৰা মানুহ হ'ব বুলি, তাতকৈ বেছি মানুহ হৈছে। গতিকে এটাই পৰিতাপৰ কথা যে যিসকলক আমি আশা লৈ এই সমাজটো গঢ়িম বুলি ভাবিছিলোঁ, তেখেতসকল আহিছে যদিও বহুত কম সংখ্যক যিবিলাক নেকি যুৱচাম বা ছোৱালীসকল উপস্থিত অহা নাই। এইটোৱে আমাৰ অলপ আক্ষেপ থাকিলে। এনেকৈ যদি হয় আমাৰ নিজৰ ব্ৰহ্ম সমাজৰ যিটো নেকি প্ৰসাৰ এইটো আমাৰ অলপ বাধা হ'ব। গতিকে মোৰ আজি এইটো ইয়াৰ পৰাই অনুৰোধ কৰোঁ যাতে তেখেতসকলে ওলাই আহক, আহি নিজৰ ধৰ্মটোৰ প্ৰচাৰ বা প্ৰসাৰৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। কাৰ্যসূচী অনুসৰি 31 জানুৱাৰী 1-2 ফেব্ৰুৱাৰীৰ মতে পুৱা 31 তাৰিখে সন্ধিয়া মাংগলিক যজ্ঞ আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। 1 তাৰিখে সূৰ্য উদয়ৰ আগত 6:30 বজাত আমাৰ অখণ্ড যজ্ঞ আৰম্ভ হয়। এই অখণ্ড যজ্ঞত বিভিন্ন গাঁৱৰ ভক্তসকলে আহি তেখেতসকলে নিজৰ ভক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে, যজ্ঞ আহুতিত অংশ লয়। তাৰপিছত আমাৰ চাহ পৰ্ব লগতে অতিথি বৰণ এইবিলাক কাৰ্যসূচীৰ আমাৰ আৰম্ভ হয়। এতিয়া মুকলি সভা আৰম্ভ হ'ব। এই মুকলি সভাত আমাৰ সদৌ মৰিগাঁৱৰ পৰা অহা তেখেত কোঁৱৰ বাবা আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। তেখেতৰ ভাষণ শুনিবলৈ বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা অহা দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা ভক্ত বাবাসকলে ৰৈ আছে তেখেতৰ ভাষণ শুনিবলৈ কাৰণে। ইয়াত আকৌ এটা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিবিলাক নেকি শিক্ষিত মানুহ
বিশেষকৈ মাষ্টৰসকল তেনেকৈ ধৰণৰ শিক্ষিতসকলে ওলাই আহিছে যদিও বহুত কম উপলক্ষিত দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে মোৰ অনুৰোধ এটাই যে নিজৰ ধৰ্মৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণে তেখেতসকলে আগভাগ ল'ব লাগে। আচাৰ্যসকলৰ কাম তেখেতসকলৰ কাম কৰি আছে। গতিকে তেখেতসকলক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজে আগভাগ ল'ব লাগে।